Mdon ubriu haga Bible. Uba yap na tawa impat. Baru begitu ingi ke kebo yoi syata sejing yap ju. Lau lek si beneng ni, lau lek si dujok ni. Wan ban itu ingi ke kebo syam. Syata sebo yap. Mdon ubriu ke Bible. Uba kumuta. Nadu Genesis, haduk Malaki, nadu Matius, haduk kitab si penpau. Mdon ubriu uba yap. Uba impat. Uba yatuk khana yingi kumta nuksa upoi sepeneng lau deu bohok nanta uyatuk ingi kumno sepang kepeneng kalong kumta tam. Lani mdon uba pop uba lek sedujok uba impat nanta uyatuk ngapoi sedujok dari jinga play nang i jenga dengan nang lapat ban iman kala pemot ban yo itu ipi baga dujok kedon sisa mdon ubriu haga Bible borok kawai uba layap uba don uba impat uba don kum ye kene kekhana hare menta haga perthesngi ke menta ngidon shibon ba kibriu ki balayap nata hadin pat ki imbyang nata kidon ye kekhana sepang ke beneng kidon ye kekhana sepang ke dujok bakilet sedujok kilet sebeneng nata kiatu kumno kilap sebeneng kumno kilap sedujok hagane ke perthesni menta ngidon shibun kibriu bat Kristan bat bomdai Kristan ro don shibun ba ane tu pi udon wei u briu u badeu atheist u bomdai Kristan une u klem ngai bodon ble ngai bodon ble ngai bagadon ga beneng ukurtengu tu Eben Alexander something ukurtengu ta philaban lap you new brew na YouTube la da pipej ya ke jing plajo udai u doktor udai u neurosurgeon udai u brew uba u doktor uba long specialist ha bede ba ke jabing ha bede bat ke nervous system jong brew ko kom trekam kumno ki thet jabing terekam kumno ke terekam ke jabing neurologist tim nem dan shibun ki neurologist ki balayap ki ba ngai ba kadon ke beneng ka bom don kadon ke dujok don blay tambe ki jia ki yo i kumne uni ubriro uni doktor ro ka jia u sisen kumta ula tho u tho yo we ke kot sepang kata ke jing syam jo hadin ke hadin ke jing yap jo ke bolap upoi sepeneng jing shau ne u ubri poi sepeneng tahu ya kenduk ya ke khanarit u yo upoi se ta ke jaka ke badon ki nata ki don kini ki don ki plang ki bajerngam ki don ki sentiu nata ki don pon ki thabale berarti em ke thabale ke bau batai ke wei ke ba he ba u de shong haga thabreng jeng ne thabale u her keleng sebeneng u pet ke bajau yo i bodon tau jing thau u ba kumbakot ki Kristan u de blei kumbakot ki Muslim u da kumta terter uni umde u Kristan u yap u po sebeneng u yithok del diong ka jing thiang ka jing bang jong ta ka jaka kalong ka bom don thlej pan batai ngi Kristan ngi namut yo bom ngai u Jisu dan dapo ya ule chedu jong kungno paru ni paruma jai ule chebeneng kataru enjoy chebeneng pilaban lej wat you ne briu dei tau ni jisa ki pon palat kum gini ki briu ki bom ngai bodon blei ki bom ngai ba ngalawat ngalapik khnang bangan lap sepang ke bekum gini kibriu ki neurologist kibriu ki cognitive psychologist kibriu go pule ye gor kom perkhat jumbriu kumno ke jabing etrekam ki bom junge ju blei ki mot nda bayap ka chukut ka chude kumto ki lap shibon kini ke ki poi sebeneng ron go ke kong ro umtahi kene de doktor ke yap ko ong I became one with the universe ko ong ala long ka way but kane ka how sha sahid beneng kabangam non thli pen batai ke jing thiang jong ta ke jing lap jonga
kam ngej yo boleh kam ngej badan ko jo kam ngej ukrut kam ngej yo boleh ro nda ba kayap ko posta ngadamut ki bakum kita beri nda ba kayap ko posta jo boleh pa kalau kumta ngani thu pi balai ki Kristan ro dari Kristan sibon Kristan ke yap ki ba impat ki ba tho ingi bagi posta jo ke ba ki lap situ jo ke ke ba syirkai ki tho ke ba ja dan sibon ba hagani video ngampat ong balai ki yo igum to ngan sele ke video remanta ngin se ngan supeni pi na ke Bible bahagani ke Bible borok ke wai mdon ubri ubala yap ubala mipat ubala impat ubadon ye kumi gene ke khana la gadai u Elijah haga por bo pen im yo weu khna haga shno Zarafat la dengan bakla upan im yu khon jong ne karu kan thai unu khuna khlamong ni new prophet nu nong yetul pa bale mi pi penim yang ong pem tip sahaban yang ni so bang khlamong ti be ti boyap nu khuna don khana nampak haga por jong Elisha okey Yaga kanas pau Elijah pelapan lap naga kitab im ke banukong dengan bakla de khot ke lenong bakhat nyo kitab im baar lenong besar pin lap yo Elisha bopen im biang yo beri bayap pat unero yo beri bayap hiu pen im kon jang away ke beri go malik bah open im yo tau beri utau khna nang ta unu layap ka wan ni ka kong ba kong chesh pi briu jong blai pi yathul pa bangan yo khon ngala yo khon tam bala yap ong chesh ka jing somsi ka bom la batai sho ka de arsha ha to por le ngan langki ngasu somsi kum to ngala yo khon nga kmen ba man taw la yap pat ka jing somsi ka bom la batai sho Elisha upan impat ni khna nu khuna khlam ong ni Elisha pi pen imenga ni ngana benenga wan pim tip mo ne ngana khna blai ko mo mi penat mar wa yap po shi peneng khlam ong da don khana bum ta tip bo le yap bo plim ne la ka de ka khana chpang kejing impat jong uwei unong ni tholpa ubakerteng Samuel kitab Samuel ke banukong la dengan bakla kitab Samuel banukong kalau nong ke ba ngam tip kat nu nong tharai la pandai segi khat nyewe so kenika briu kanole bertong hagish nong endor kale blay ka thmat ka kenya ka khriam ban khot yo Samuel bo un mi na ka jing yap kajia sisa usol kajia sa kane kan thai nole bertong ka yo I padon ne buri bumi udon kum kata ka jan phong badon kum kata ka karkom utau kum tau snyo jo ka Bible gong usol usngutho bo tau de Samuel pitip kum no Samuel kuren yo solong bale mi pen khi yanga padon kam tak tin bale mi pen khi yanga pitip bale om pen khi namar Hashau bau sol pen ki utia ha jing jar. Why hast thou disquieted me wong? Balai mi pen ki inga, balai mi pen sap habau sol habau Samuel uya bu khlem le chmeneng. Ha tu ka jing im jong Samuel da ka jing le bertong jong tu ka briu. Ukhlem ong ni ngalawan na peneng ka jing si temut memut kasuk mo ban wan adu hiar na peneng no katu ka kan the ka yo I Samuel bo wan kiu na khandau gong dei na peneng so Samuel klam ong ke ba jia hang to je ka bo thia jing jar piti balai ka shu jar namar ki jiu ki ngai kum ta ka jing yap ki chile che ka jing yo thia ka ba jar kim ti ba ubreum ti ba ka jing yo thia ha ka jing yap jong u job ukran ye ka ta dan chi dan ka nong bespel no balai ong habo briu yap let yo thia ha ka jing jar segeri jong ka jing dom ka ri ka serng yo ka jing yap segeri jong ka ba te be
ujo batai phak ta ong batai ong kat kene jing jar bale mem shim ngana kpo khmi jinga direct penmi ngana kpo khmi le jing tep bangam tibe ai ngan jin de long kumu khunlung ubai shudang kha pat yap no masem kha ngam tibe ai hak tu por ti khunlung tibe ai khunlung tip ba man hang ni khandai bana udon kpo khmi tip ushuyam namar kamet ju ka phe ka sngo ba mde shu hang tho kpo khmi mtala phe ru yam pli so mdon ba kan mau manu la khai phim don ne don ba kan mau ni gum ta na ka berthai mdon ju ong ha bo briu yap ulong kum khun long badang dep kha khmi lada pi lej ban pule ye ga wa testament of thamai ga jing yap jong we briu u ha snong nine ha gospel jong Lucas long ba nyo ki briu amai kene ga ki briu la dep le niam le ru kom na yeng ki lej ra yu ne briu lom jing tep ka bible kong don shibon ki briu ga bot ye ne ga briu ye ne ga briu kene ro ga de briu kan thai ga don tang we nu khon ja ka tang ne we khon ja ka bible kong a man la ban dei tra briu wala samla jisu yo I ye ke jing yam ye jing som si jong ne ga briu u ong ye gitu gi bara ye ne ga med yap ban penher ye gitu ga med yap lanti ki penher bible kong jisu u pen imunu briu wong ko briu to impat u imunu briu kadon ga jing klem kadon ga jing kulmar kadon ga jing kemen artat kadon ke ai une ubri u klem de jisu ngala yo isha na beneng de lene u klem ong ba ngala ba pop ngawana du jok ha du jok pi kalong ta don khana ai te papli ole yap lada pilai ben pule gospel jong yones no bakharwe pin lab ubri u jisu pami pat yo lazarus na ga jing tep unele la sausngi yap la don helom jing tep bro artat jisu lech sigene galom jing tep wong lazarus to mi na lom jing tep Lazarus mi u imbiang na lom jing tep ngim tep hadok anus na mu im tang ba u im u lech yeng u bam u imbiang ni Lazarus u klamo oh hallelujah ngana wana beneng ani kecing ke teb beneng na pi galong ka bakum ne gum ta tip yo I tip beplu yap ni kim don khana gini gibri baro ka bible ki ba yap ki ba impat mdon bru wala yap ubla impat ka bible ubadon ye kum gini jai khana ubala poy shu beneng hallelujah wo poy tu jok ni kecing thang na pi kecing trem ka ba se kim don ye kum gini jai khana mdon ni wei khana khndiat kene de kecing ja ka ba shisha don wei perlok janga uba I bha uang gum ni kadon gawai ka por ka ba I mei jong u ila klan ha hospital Norman Tunnel Hospital ka ba ngiti boro-boro commission hospital ka ba ni jawai kita gi dai snem kip last time kita gi snem ha tu por padon kali bha ba yaj man sina snong sa jwana snong la se bandon ka wei ar ka ba yaj step man met pat ka le kene image ni uperlok ka ba ngi ju khot it bay men ne bay pon ne bay merat ne mei it kum da te u doktor Norman Tunnel ula penbena ba ka layap kila yara eka shigjaka bo mediap ki bahayeng bro ki lej shashnong ban lej shaying ban pentip ye ga kur ga na to por ga forum don ki lej shashnong ban ye tho ban pentip ye ki bahayeng sem baim don show kum ta shimet kisa shashnong man step kum do gi wan pai ban lej ban shim ye ga ne ye major ki ye ga ne ga med yap na hospital ki wan kum la shai tip de la poi ki rung ha ne ga kamera ga ba kamera bo med yap
ki kendit kumba yok tudong psain ba ini ibai pun ibai men isyong jai syong ngalai ying jeki mana gani ngakan mau kita kana sepang ju inga keli ingong bai men pi itu inga ke ke ba pi yo i ngakwa pentip namar layap te la penmena la declare borok simit satu sejaka bayap ngam tip hakanu gepor bai kendit mdon betip hakanu gepor bai kendit riu tang bakalong kumta so ngakeli ingong POE ayu seta sabayap sepi yang anapa tibore nunu ngatibore nunu le yu jia ngatibore yap nomor kumne imtip ngam tip bangayap ngam tip sane saya ngadon kabanga syutip kede ngasong hang ni ha kede jaka belum simen tharai yang ka khriat ngaso thok ba khriat ngapet ngapong kumni ki ka jan ke bomde su jonga kede ka jan penkup yu bru bayap yo ngam tip bang layap ngasu kon mau bai bang song hapadeng jong ka khriat ngada thak ngapejak ini bemen hadu mentai dang im mana kene por ba covid ile chiyo klem pong deng mas udon pulit wan pulit kli bemen balai pim deng mas yang ana pa ngada yap di bang gaji sine de biap idang klan hidup mentah ni bemen imtip ke bajas tu kamde ke basu yap kai kede ke yap ke bala declare doktor no pok fareng so balai ngaramu di bemen de beri bohok nawar kede ke beri ke banget yu Jesus Christ kede ke beri ke beriblay ngaramu ye buku minta anda baki yap kilet sesedemu Yesus sesangkti Yesus hana iklam lay ngamut ke hukum kita ke beri kilet sebeneng badan joy yang ngam tibe bangayap tapi orang thara be impat hok pha be impoi sebeneng te impat poin sudah jok te sudah jok 4 poin re iklam lay sudah jok imti be balayap sempul balai pat don shibon ki beri ni kesngi bementang ki yo i ke ngasi thopi ke next video balai kalong kumta balai ki beri ki yo i kumto ya ke jok kumto ya ke tai ya ke meneng balai bar ki impat ki tho ke balai kalong kumta kene de sikai ke jrong jisha kwa bang ya suki pesuki kendiat ta kendiat ngese kendo ke part video